twajyaga tuvuga intambara y'Uburusiya na Ukraine, ariko none intambara itangiye ya Israel na Iran, byo ndabona ari byo bintu bya danje bibayeho kabisa. Ari intambara yeruye, ibisasu bya danje Iran iri kurasa Israel, irasa mu mujyi pana no kuvuga ngo birarasa ahantu hatagize mu mujyi rwagati, mo hagati na hagati. Murebe namwe, murebe nk'ibi bisasu kabisa bari kurasa mu mujyi, mukajya muvuga ngo ntabwo dutuye ahantu heza. Twebwe dutuye ahantu heza cyane. Reba nk'ibi bisasu, reba nk'izi ndege za Iran bari kugenda bahanura mu kirere, reba nk'ibi bisasu byose bari kugenda barasa mu mujyi. Israel nayo rero yavuze ko iri bwatake Iran, kandi biraba mu masaha makeya, nabyo ndaza kwibagezaho. Ndebere namwe kabisa.